it, and let the pit be dug for the wicked. The wicked, those who devise our heads, let the pit be dug for them. As the Lord gives us rest. Hello, me say Nhyiraba Kwadwo Sammy. Hello, this is Ankalato. Kwesida nopa 6 to 9 biano. Hana miti Mesom Jesus. Nhyiraba Kwadwo Sammy on DLFM. Hello, this is Ankalato. Kwesida nopa 6 to 9 biano. Hana miti Mesom Jesus. Nhyiraba Kwadwo Sammy on DLFM. Say, nabaye Nhyira. Nhyiraba Kwadwo Sammy bi. Mu dead. Yefo akọ aduma hingwa na dem. With Nhyiraba Kwadwo Sammy bi. Yefo akọ aduma hingwa na dem. With Nhyiraba Kwadwo Sammy bi. Sambeji wae Hostrunya sasivra when you nyamashre osorone asa asima. Hello, wonderful people of God. This is your girl Rosie Music on the Mesom Jesus show with Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Do not miss this. Continue to listen to this show filled with the word of God, filled with inspirational stuff on your day-to-day activities. Mesom Jesus all the way. When you nyamashre osorone asa asima. Hello, wonderful people of God. This is your girl Rosie Music on the Mesom Jesus show with Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Do not miss this. Continue to listen to this show filled with the word of God, filled with inspirational stuff on your day-to-day activities. Mesom Jesus all the way. Stay blessed. Love you. DLFM 106.9. 106.9.
chi, I know frabo. Now I brabo ya say, as who was yes, you cry. And go back to Sawo, and now I pay any patia. Go my answer, I sit down, and I met him out. Sadi de picture, the view, did ya, my simple boy, as was some pimpin'. Chi, and now now I brought what I say, as soon as yes, you cry. And the birds are so and I will power baby patia. Hey, I said, Nijimao, Sadi de Ficha, the Fiat, my simple poor as well, some pimpin, and pimpin, I said, I did the picture of your my simple boy, also pimpin, also many was I said, I'm glad, and I met him out. Yeah, why am I here? Hey, I see no. Yeah, one more, I got here we are. Hey, I see that smile. Now, baby, I would be up to ya. I see no. Nhyiraba Kwadwo Sammy. Yefo akọ adoma hingwane. Nhyiraba Kwadwo Sammy.
DLFM. It's in the name of Dabida. Yadirim somewhere wrapping and coupon and tontom count. We are one name. Therefore, I do what therefore, I do what not say. We give you all the glory. Oh my God, I feel like I said wrapping and coupon. We give you all the honor. Sonny, and they were Sewa nyumunya mini nasema atame sewa nyumunya mini nasema friza uya wawe mufasa
Jesus. Oh, mama, Jesus. And I don't pay a show on you. Baby, I would say, baby, I would be a sorry. Rabbit, you want to. I was here for 90 for the moonlight. I'm not say it when you want DLFM 106.9. DLFM 106.9. 106.9.
no kwasem sa nyankopon kuto na wasa yeye anu kuto so na wasa na ase samenu mienu ani nyame achi a Wine Pachi and Yebedie. Yambra Yesu Christo business yafo no. Say Peter. Wunya na mo na ekro no. Na monsom be ko bia na. Na sama suafo no.
Ekache na je nkwane se. Ewurade hwan nche ne yebekro. Uguto na oni awie yenkwa. Uguto na de ye ho to wo so a. Wini ehwambo de biara da. Anapa Ewurade anapa yi. Ye kanisa sedanka wodin. Ye kanisa na se de tontom enkwasa Ewurade wodin. Ene eye kwesi ada. Obenim bosemeno. Neda tosu dunsia. Enfempem yenu. Ene edionu enumunie. Emu akwaba. Adiba DLFM 106.9. Media wutie. Eye Mesom Jesus. Mesom Jesus. It comes your way every Sunday from 6 a.m. to 10 a.m. The more the sound of Manam. The producer. Oh, no crayons, hear me DJ. Hey, DJ O'Malion. My dear Cassia say no. The program's managers. In the day no. Hey, Papa no. Mavis in Shiramensa. No do not friend says Silver Lady. Many ways in the stress so. Sani ba patch has go do for that Lumba to touch Mama Lumba touch and man injuries. Mace, Mabel, empty to touch Facebook no see them. A live, Facebook. Samuel Akwa or no and senior technician. I was at the copy more Facebook on so. We didn't shut that come Ghana for one him. A DJ Zigibi. Means I made you mad your champion. A dear Majesco. A Nhyiraba Kwadwo Sammy B. And Empire Bidja. If I was special guest with Yanum and a pay bidding come up. And a power do conquer and fepa. To me, cash on Facebook on a song. A DLFM 106.9. A capital DLFM 106.9. Facebook near them. But more than share. Now we have been so you been tiwa and pay. Over the under pians with Facebook on a song. Na share now we have been share. A capital DLFM 106.9. We bet me Edward said the messages in the Yaba. Was said that messages in Fafa Facebook on so. I DLFM 106.9. Ne pians one national news in your bina one shano pay. Won't quite yin farmers, money as in shani be wate. Sounds soon a message best I can be the amount. Your WhatsApp messages line so. 0593 406565. 0593 406565. WhatsApp messages no. Fafa 0593 406565. Nyake kani na famu ano pay. Media sun kwete sa no. Eba ye fese won so. Betuma beta ye kire. Na wahye dwumade we yasene. Na waso dwumade we yasene. Be sponsor yen. Dwumade bia wudie no. Bible say am so kanea emfa nhye kodo ase. Idi sika ne adua so. E ma ne hyrei. E ma wiase gina. Ese anti be so yasene. Ne ma dwumade a wudie hu dawuro. Said the Tibiano, the better the amount. Amounts when you see the Bobra. Emre Sebono, the marketing and manager, and no man but to the managers and no is never to jar. I went to my friend one. I want to at me at Incomo. That's what I was up as our sponsor. Mesom Jesus Jumediano.
na no pay me kan Lumba super e dia ma wo ayen super ba bontene so a wo no maso ya sene sa no pay no yam fast the message ne famre wo and nothing motivation so yam famre no pay eye Lumba super ayen so aba bontene so a Ghana phone sini fam kra duma dia bia wodi abehia nsuo no fa ni nyina akwada Lumba super every sense so na yato yabo ase e de fa fidi ma so se krogen wonum bia susanso bone bia ne akire kra say ye say ya wade adwumadie say ya badinto program bia abehia nsuo no fa ni nyina akwada Lumba super e besom so mpa ma hoho no so omani agepa akwanya bade ma shankafo wa wonim kiatwie wa wonim tricycle anasa bobo ya twie no ko pia Lumba super ka che ko fan so bi kwa chine abosum da banya sika dia go botom friend penifo ahomatrofo iso ay 0555 274 757 0555 274 757 bade friend penifo em na yembo na won so Lumba super no wonya bi na fansom wa hoho and 0577 0577 475 343 0577 475 343 Santla ko pia danso ba ne mpotema shana so pa danso man ene ne mpotema madam abanya meche wo honom wa fansu pani bia woton wa nakache the shop no eben appear to sele ni mo danso man esanso ben Lumba sport no e wa danso ma honom a free wa matru fo iso 0557 349 401 0557 349 401 sana ko pemo fanko ne mpatem a ofanko ane ne mpatem isenti mu amoban masamai pokuase mayira sapeman ensa mama duaje ne mpatem nyina mofo ni fankyere mu e wo fanko do fanko mu misa se mu sport m hwanom ena mama Vic ebutu mama Vic afa Lumba super nsuo ni bia woton ko PM ewa sport M ewa fanko e shop no ewa sport M e ben washing be ni pe e sanso be wonyina se frema homa true for iso 0500 680 783 0500 680 783 sanso na ko poya adoma afiwe Easter no ebe de pa Easter na be de sa no manam emu be de sa no manam every say ya papa Charles Kojofosi daddy Lumba otuatua pa watie mu sufrenti o se Easter we de onyimu mfiri mu kura na kofodua na ebo so Easter we mu and if one fache mo kofodua ewo Easter we mo made ne bakwa so ewo memenda ewo di Ofosu Plaza ewo kofodua ejuma de we no yam papa Charles Kojofosu daddy Lumba ejuma de we nyina esi ne sere so na anyutufo pina na ka ho enya fedi agrokra kofodua ne potem ewo di Ofosu Plaza honom kofinti baby keke fosusu baby I'm to 4 pina na ka ho a Easter we mbe de power kofodua mode ne beto dwa wo eya memenda oforuso oboseme no ne da toso edunkron enfim pem ye ne do no mo becha 19th April 2025 aye isana sina mlika ka kire wo no e beto dwa e wo di Ofosu Plaza Hotel e wo kofodua venue no eye di Ofosu Plaza Hotel kofodua e be bia gate ndi ato no from 6 p.m. ejuma de ne be share sia wo 8:30 p.m. Get in baby and no sia na bona watwepa ho tisema duasa
ne papa chas kojo fo so akogina stage na se odwamu ma weni na nyem no kwaso weni enti ko fo dua de ita ne hono ma no ye nyina ye kwakodi no wo protect ni biata fa fo na we mo wa o star 714 star star 714 star 51 hash go we follow prompt no na to take it no enya kwanyere nyina enkopie mu eye kofodua e wo Easter we mo short code no amen samu na to take it no why eye star 714 star 51 hash star 714 star 51 hash to take it no na kofodua by the power Easter no Mama say out. If it's a kofodua, na Easter we nyina yakwa kodi no. So the medical catch there one. And there was special guest who hanom. Or your prophet. Was also tonyo. Into the pay bedin come up. Mama say Enquires no pay. Obaka yanku pa adwen akira no pay. Na wade yanku potiri mo padi nso akira no pay. Sade woni mo no. Na sister na one farmer. E boss man no aduane no. E pa no nson ho a. Bebi ahomatofo ne de ma ho. Na nso agba wuram. Na wachi adofo. Ena onipa no mokwa asore no. Watumi ache wo maton sade afra wo no. E nyina yakwa asore de makwa kwenya kopan ye. We are Ayima wutie every jack alolo menchen. Osi ogumame. Yankuto ni yakopon wuma ye. Tina ye ni ade ni nyina matwede yampon yakopon. Anopa yankenkan First Chronicles chapter number 29 no. Verses in number 13. Beso samu medikan e tradio no crown ye mu dumi ansa no o se na fe ye nyankopon yen de ya da wase na yeyi wani munyam din no aje na fe ye nyankopon Yende yada wase na yeyi wani munyam din no aje twede ampo yankopon onyamios anopei mini matie fogira ya kane se yeyi waye ya kane se kanfu din kase no niema udin kase ne se honom ebo udin kwakwa ne ho de wuro efisanya wa wurade a enka yeda yemponka yansore erade ankwa ye hume ye watom ya se yetie ye yankopon watom Ile kanisa no pewo ma onyamios eyi waye. Eya kase pa. Wa huma blood ye hu ye. Anopa mi hye onkura ni bi. Wonu medu pempensuo bi a. Na brabo na jija. Edu pempensuo bi a. Na de wo pe no emma o. Ebi a mekese wakwa wade ase. Emfinhye bebre ni. Awoi wa pa kire kwanya pa na nso emfa ma o. Adwuma bia wo twere ho applications ahodo no wa pa na so won sanka anopa mi hye onkra ne bi hwemi ka sai obi awo ema bebre na nanso munya ya so denfo wonya ba kumpo nsuma no obi nso enyenyefu na wo ba nanso ba owo no oyobubuafo enam kese oda ya sabia de bia da oba ho ka obi nso awo ba nanso be kese no ne ba so odinti ne papa ne maame e da fiase edu ba bia yenya yempe fanse yakopon sa de twidi ampon yakopon pe no ono na waje chaminu mienu ntimi nkyere yakopon opese waje da so binu mienu there's no way say betimi akwashen God da enya dwuma o sentimi mi senya yakopon asem bi se bia Sabinu mienu nya mena yakopon ni atu ebo aso twa wa nani ma
Obato no boss yes ya kama. Na mra semo no. Nyankopon be yedi. No yedi nso a ye be from say dua esi etibonte ho. Na beso na ba wani bremu. Na hanso am poda. Etibinu me no mamade ase be nyamre. Ni ato ye boss we Nyankopon anim. Na mra semo no. Nyankopon be yi menu me anu aye. No be yi pie. Na wa ye kese pa. Mama can Facebook messages in a bit. Way every Pedro Ranchay. I said, rather Mesom, men quanina. Rather Mesom, men quanina. Way every Pedro Ranchay. I saw share life, Eddie Free, the police, Kuma Satana Sokes Bay Junction. I hope the main location now. Sinai that's a pa. Where's everyone abo Sule Bobo Chain? Honorable Sule Bobo, and I say Bobo Chain. Also, share life. Eddie Frey Tapa and Yasiso. Tapa and Yasiso. Sana pay China second sending Chankomau. Also, the WhatsApp messages in the by Benjamin can carry amount. WhatsApp messages not the by Benjamin can carry the amount. 0593 406565 0593 406565. What do you have on Facebook on so? Message made enough from so and your banana pay on Yanshira. Na Anope, daughters of glorious Jesus, also a more assembly a catch the yen. 106.9. DLFM 106.9. DLFM 106.9. 106.9.
Yachani wana wacha mukono, wana waguo, wana wasopa. Na ya dumbi nebwe kwa ya maya, ama mene wo ya sebi. Yachani wana wacha mukono, wana waguo, wana wasopa. Na ya dumbi nebwe kwa ya maya, ama mene wo ya sebi. Tanya ya tumojana, didem fitren kaya namhe. Emuti ya makaya manya nesai, adumbi nebuwa maya nyampa. Tanya ya tumojana, didem fitren kaya namhe. Ejama makaya manya nesai, adumbi nebuwa maya nyampa. Adumu nyamye aya isawo, yada yebe iwaya, yawaya maya nasida sewa. Yebe jawo, yebe kafuo. Adumu nyamye aya isawo, yada yebe iwaya, yawaya maya nasida sewa. Yebe jawo, yebe kafuo. Senya ya sumojana, didem fitren kaya namye. Emuti ya makaya manya nesai, adumbi nebuwa maya nyampa. Senya ya sumojana, didem fitren kaya namye. Akwamfu wa makaya manya nesai, adumbi nebuwa maya nyampa. Adumu nyamye aya isawo, dada yebe iwaya, yawaya maya nasida sewa. Yebe pejawo, yebe kafuo. Sanya radina waya napa, Brenny pastority ya yen, kawane bufodo ti ya yen no, kobo boye memre ya ni musumpo, neshi rani ya wanya kupona, wapa ya nyahana mama ya tampose ya kireba neseni anoma, efi firi sumfu ofidi emu, adafose fidye ya bubu na saya kirenya bebi atena ya, atida bena ya de merade, ya waya maya ni atida seno, senya radina waya napa, Brenny pastority ya yen, kawane bufodo ti ya yen no, babu boye memre ya ni musumpo, neshi rani ya wanya kupona, wapa ya nyahana mama ya tampose ya kireba neseni anoma, every firi sumfu ofidi emu, adafose fidye ya bubu na saya kirenya bebi akonsadia, atida bena ya de merade, ya waya maya ni atida seno, bache nyamye aya isawo, dada yebe iwaya, ya waya maya nasida sewa. Yebe pejawo, yebe DLFM 106.9. aya isawo, dada yebe iwaya, ya waya maya nasida sewa. Yebe pejawo, yebe kafuo. Senya radina waya napa, Brenny pastority ya yen, kawane bufodo ti ya yen no, babu
106.9. 106.9. 106.9.
DLFM 106.9. What 106.9. DLFM 106.9. No kwasem Nyankopɔn ho bambo edoso ma yenti no otamfo no hyehyɛ na wasane no krepa baby obdi ekoye bia no expiring date aka no nyina nkosiaga enam nyahwe bambo nti no we efri Esther Smith on it Morris Babyface. Tatini onyame bambo. Me catch us was special guest we hano. Enche bia ni wa kwedi nkomo. DLFM College Association no. Echia mu nyina. Na sia kase nkwa mu nyina. Nsole ya hodo do Sundays a. Odi radio station to DLFM 106.9 no. Na Mesom ji adwumade na mutie no. Ekasa no pencha kase nkwa mu nyina. The Church of Pentecost. The Church of Pentecost. Ano pencha kase nkwa mu nyina. Kantamanto Asamre. Old Fadama District and a Kanesh area. And a penchaka Sankoma Munina. Pastor Nilo Atawachri, senior pastor. Old Fadama District. Also, Anna Pemichao. And a Miankasa, me presiding elder. Elder Daniel Teto Kensi. Senior no penchaka Sankoma. Associate elder. Elder Daniel Ejejima. Ana penja kesi yankoma mujina. Brother Richard Kek Esel Mensa. Elder Wisdom Kujomeno. Senior Esheye die. Ono hoka for comfort meno. Penja kesi yankoma mujina. Ana peba be din komo. Nansana no. Tiwe na me basi sia na yedi nkoma no pay. Oh Jesus. DLFM 106.9. DLFM 106.9. Nana Kodi. Osi onyankopon ye otumfo mamani. Ni ope e na oye. Ti enso da. It's DLFM 106.9. DLFM 106.9. DLFM 106.9. Oh my Lord, we can question you.
DLFM 106.9. Aya no kwasem say the nyame pe na oyampa said the motivational message na me ka kire wo no me ka kire wo say nyame no there's no way so betimi question God won't me say yankopon asem bia wo de ane say obeye pe na betene wo nyame anim de wase wo say ye na ese wo ye there's no way so betimi question God da there be enye is the miracle working God. But so ubo oto obo ase na wotintim onyame ne ase. He's the Lord of all. Now we are the nyame ase wo na. There's no way say brabo nyame nsesem emfama wo. Anyuma wutie no. Every prophet Samuel Okae or your member our CS asafonum. We can't question it. Na ni latest anyuma ba bonte no. Or say wontimi misa nyame asem bia. Wo de ane say obeye pe nyame anim. De nyame ase wo say ye na ese wo ye. Na what na nyame anim. Na wo da nyame so adi wo abrabo ma. There's no way say abrabo na sini sia simpo a. Nyame enhye ne ho anim nyam. Enti na pay prophet abeka men say ofie hanom. Baba kwa ne nche ne yakodi nkomo akra. Yesu ekunko. Eno che be bie phone line de atum. Na wo so abu awura dwuma de enem. Prophet. Good morning. Morning. Nempom di say. Badi adaroma. Bibia dem on. Bibia dem pa. Nyanya adaroma. Mate won ka pa na me mpa abo nyina ne se ye behia e we DLFM 106.9. Mesom gise dwumade ni so metwe wan na mma nanso enne. Nyame adom. Wetu abeka yensa e wo fie hanom. Adom na kwa. Senior ben microphone kakra ma me. Aha. Enti edin a edanwum isuwe ene say you can't question God. Yeah, we can't question God. Oye nyame bia ne ono ope na oye ye ne hwia ebetimi ebisa no. Edi kama mi bisa wasem we ka say prophet Samuel Okae oye hwan. Prophet Samuel Okae eye nyame difu a me sayalo ye hyenkom ye ka so obi a prophet obi a Osha kanyam yasem oshenkom osayare oye bibisa anene Prophet Samuel Okae. Yes. Na Prophet Samuel Okae no wankasa wo wasore ya wokọ anase ne wa na watu asore na wo ye. Oh, anyway me CAC ni. CAC. Christ Apostolic Church. Yes. Okay. Na wonyumutu yi wo wasore num de na eba wo mu afide Prophet Samuel Okae wakofa nyuma ba bonten. Oh. Metimi akasa na ahyase na metworo wiasenyum. Na nyabotre boko. Wo se ahyase na wo ye de na wo tworo wiasenyum. Yeah, na metworo wiase. Wo kwa so ne nyira no. Ana that time na wo kwa asore kura. Na me kwa asore ba na menya prophet. Aha, de ntia. Me pese me bisa sa asem we se Ghana for dodo na. Yes. Ye kase obi atu wiasenyum a efi se nipa de sebe oya bonsamba. Oya bonsamba entisa. Betanwum emu nsem ena yenwum. Sa. Enwum nsem ena yenwum. Na wo kwa asore de nanso na wodi kan na wo ye de na wo twere wiasenyum. Na me twere wiasenyum. E ma foforo na yeto. Ana na wa wotubi. Na me ana meto. Na wotubi nso. Na meto pa enti edu time bia na nka me kwa korkodo enwum no. Na me producer no ko baby kakra enti tam na ono baaye no e me say adom no na afame enti na se me dan ko nyankopon side. Okay. Ene ma okoto nyamenyom no. Sa Ghana ha de eja sane a wokan ya san kesi say wo to so we ye nyame sofo na wo to jasenyom no. Ene de na wo ye bonsamba umfiri nyame. Enti na no na ma betimi dan. Asofo no bedwa okra. Bedwa kra. Mesra wo betimi aka ye ho e wo Facebook no so a aye DLFM 106.9 wo de bra capital D capital L capital F capital M na wo de 106.9 na bedwane conversation ne mu be da pasa no man na osofo a na otwere jasenyom na otubie na ne nyankopon ama na kwafa nyamanyom e de aba abonte de anda so no
you can't question God. Untumi mbisa Nyankopon asem bia. Also, many can be say e kwa be na afa so awenya nwum twere yi. Oh, menyum twere de me kodwale bia menya nwum. What say? Me kodwale a. What say nsu asi wono ma akwa kodware no? Masa nsu asi wa me kwa kodwale no. Wenya nwum. Nsu ka me ho nko ade a menyum ba. Wo kwan be nso. Me sa chede de nyame de fa be bia. Eto de bia osofo preach a. 106.9. Ya brabo mu nsam. Eto de bia bia ohaw bia wakomuda. Ana ofa so na wo de tworo. Na me de nsu ka me ho nko ade a menyum beba. Eya me wanwa. No nyame de father yesumo na ma wana se nyame de somebody bi besi wono ma wo hu na animu na wohwe so. Oh, se me kwadwale na me dwale pe. Wo be hu se west na ba na me to saa. Wo dwale ni nyina no. Me dwale ni nyina. Na se nwoto no e ba wa adwenum ni ade a. Nti me nya ba ya na ma ba be chota tire no ano no. Oso na wo nsuo sunkun bi adwa na se ye de ya bi na dwale. Me pa cho ye de ya bi. Ye ne ye nsuo ye dwale ya bi. Ye nsuo ye dwale ya bi. Ene wo dwale Lumba nsupa de na enwona beba pa o. Lumba nsupa de bi dwale de. Ene wo nya dwale Lumba nsupa de na e wonwom ne de. Wow. Enti wonwom no wa na wo twere. Pa cho me ana me twere. Me ana me twere menwom. Wow. Mami misa we you can't question God no. E de enti na ba wo tirim se ne meto nwoma memfa de nto say you can't question God. Okay, we can't question God. Na me say me tu kwan kakra. Nti sofo na yekoto no honom na ne baye ba ko pe. Oye sofo pani pa na ne baye ba ko pe. Na ne ba no owuye. Ne ba ne fre ne nsa. Ye nyina ya nte ase. Nti ne maame ne ma na nsa so na say ne Nyankopon no pe no ye I can't question God. Eno na me de fa so a me de tworo sa enwom no. Na sa wonwom no inspiration we no wunya free. Osofo bi na wo ne nchen ne ba efri mu ne ba no so ye ba ko pe ne ba ye ba ko pe ana ne ba no wu ya papa nto ono ankasa osuya nti obi na no ana say I can't question God nti eno na nam no so am de tworo say asama asofo ne kan ne say untimi mbisa nyame asem bia dabi eto de bia wo ye Nyankopon adwuma ye pa to de bia o ba brabotre ne eto de bia o hwe Nyankopon anim so ba ewe na nso na ade bia ba bebu ma o dwere ho a wontia so okra ba bisa won se na nti Nyankopon ho pa de na Nyankopon but Nyankopon no ne a ope na oye say ya papa say ya bone one de ne ope na oye it na just say you can't question God. You can't question God. No matter what said ya brabo no be ku bia no wonni asem bisa bia bisa nyame ne hwe ai be bisa Nyankopon. Very powerful. Yes. Osanyum we no afi be mu na de ba bonten. Oh, when it ye made the bar 2020 2024 no 2024 last year me pacho last and you can't question God and I made the bar bonten enyum ne mu nsem na no pay no wa mama ye so perplex kakra ene say yem bebre na ya na ye wote bia hodo bim nanso du ba bia emu bi etumi bo nyame sombo kwa bebre so ena nyame pa wo hɔ pa na ntimi bresei sa ntimi Nyankopon ate ase ma me ana sa especially Job na Job ye obi a oba braboten ne pa na enso hwe toto Job nyina no se wan hwe ne ya be kase tie nyame na enso ne nyina mu no ne Nyankopon no pe ana waye we can't question him yeah me kai yaftan so e wo Bible num emre o hye Nyankopon bo se okọ aba obi na nka da busuafo nyina po no kra oni ne da so bi abusua nim sabe ena ka beka so yakwase mpani biko abusuafo ko meeting ayem frɛ no abusuafo hia ne ho atete edi kan wasan ayem pona ba ena abusua na reject no ena ba se kra wotimu no ɔko baye afi ne ye panim pa na ne ye de an ho ɔden no betumi akɔ adi nkonim agi wo man na si hɔ ena ɔno asabe ɔyakwase mpani ne nipa mu no Nyankopon fa no so na okaka kire ohene se ntokwa we de obetumi de o man na kokon sa okwa na okaka kire Nyankopon se awurade so obo ho made na ade me kokon eba bieu na me dinkunim a ade adi kan ya mehia no de bebo wafode sa na tie enda ma ye nuaba mama Esther ade tonyom yes ye bia and you can't question God no
Akami asembi pa. Oba ne dope dikan ne bapa ne baba ba kope. Ne baba ba kope na odon pa. Ne wo bie na no ma awurade de o kan se awurade ma bie ma no ama wo. Sa. The senti mintimi nsan. Dabi. Ni awaka na. Nese no matter what happen in our life no there's no way to bet me question God. Dabi. DJ Omara enyo na ma yentie kakra, be yetie enyo no musem kakra. Oh Jesus. 106.9. My crown a bit in the what yes. My crown a baby soul. Near wire. Nana Kotie. Oso onyankopon ye otumfo mamwani. Ni ope na oye. Ti enso da. We can question you. Oh my Lord, we can question you. Yes, indeed, we can't question you. There is no way we can question you, Lord. Enye juma kra. If it's a wasam na kasa de wo nyame wo pe eno na wo jo. Prophet, anopay, you can't question God. Yes. Metie for who say yes, no kram who so baby wanyum ni mu a. Ne voice ne more the sound of manam. Na na ye bom pa ese nka betumi ni na ba nanso bibi ntire wantumi ameka yensa. Enti enyemo no me de to ase boko na to be my na tie for who say yes, enyemo no e prophet Samuel Okae na nyuma mpa yenko. Oh Jesus. 106.9. My crown a bit in the what yes. My crown a baby soul. Near wire. Nana Kotie. Oso onyankopon ye otumfo mamwani. Ni ope na oye. Ti enso da. DLFM 106.9.
DLFM 106.9. You can't question him. Yes, indeed. He is the King of Kings. He is the King of Kings. And no question, Yankopon, be to me, Miss Anaway. Set up a bottom of Cobiado. What do you say in Timon and I say? And to pay my young slapper. And Miss Awonso with Timino. She be a wacomono. A do baby nanka per Christo Sumukranka with Jaikra. If it's an uncle, baby, anonymous say. Who ran your memoir? Nanka Bibia Kama. Or how be any actually in some way be any. Now, so bad mono. Son out than Tissau. A honey be wom. Bibia be wom be. Now, so I bet Jina will now sweating to my good area, no. When I try to Ponyaco Pong or Joe won't cry. My main uncle Prophet Samuel. Okae chain. Also, DJ. I no pay 1 million shrapa, many listeners in India. Amen. Na enyum we no a very powerful song ye bompire se Ghana for do na benya bie na mpo ye ringi no ka ofo no fa ye uton no enya boy ya tibia bekom bia na wadi kanya po na hu say yes indeed you can't question God ebeboa pa na bibia betu bia na watintim onyame na ase yem enyum no we nkwa na nyumade ba bonten ya na foforo bi wo hobio oh foforo bi wo hobio this year na wade foforo ba on 2025 mepacha 30 na ye den ayeyi ben pachai eno so ade ntira enwoma de na kan akoma akofa ayeyi ben na ade abai oh ayeyi ben no e be say ye hwe abrabo no mu a ye koye ba ebi mu wu ebi mu da hospital ebi mu aprose na enso ye de takramada botwe ma na mojare de afusane e wo ye mu nti aya na me hwe ne a Nyankopon aya ade ama me a eno na nam so ma me de twro ayeyi ben ne so hwe Nyankopon hu bambo ene hwe support de hwe ye na na afe ne ba beso na afe ne so fiti January abepem December na me hwe ni pa ewu na ye de takaramba bodwem na mojare de afusane e wo ye mu a na ese yetime ya twro nyum bi sa de ma Nyankopon na ese wo kan First Chronicles chapter 29 verse 13 to 14 na se da bidi kan se na afi yen Nyankopon yen de ye da wase sa na yeyi wanim nyam din no ahye na hwan ne me na hwan ene me verse 14 no na hwan ne me eman na yenya ahoden sei yebeyi yenyam amade a yebeyi yeyam ayade sei ye na chese wo hwe de nyame ayama Ghana fo sei yekwa yeba every January kwasi ekopim December mu nyina no na ho behia se menu mienu nyame aye ye fro ka akoba da bia wade yekoba ebi mu wu na so menu mienu de da so te ase a na safata sei ye nyame aye anapanwem na ye official. It's official. DLFM 106.9. Na say no inspiration we nya free say Nyakopon ne pa wo yamaye no. Eno ene ka ho bi na akofa sa anwum edi baye. 2025 latest ne ye ayeye. Ye ntie nwom no mra kakra. .9 Eje nyamie mi du tuntumka Jehovah Shaddai Shania waya mamia Usaye Shania waya mamia Ena mifana wasio Shania waya mamia Usaye Shania waya mamia Ena mifana wasio DLFM 106.9 DLFM 106.9 DLFM 106.9 Afia kwapwa betu mia
Yare bom so me wu. Me kwa wasuma wa fami ho. Afia kwa probetu mia. Me da wasio. Me yi waye. Me da wasio. Me kanfu. Me da wasio. Eja me da wasio. Me tuntum me kanfu me yi waye. Na masum wo de ina. DLFM 106.9. If you do not go see question, Mama, one some dinner me for the was you. Then I to December, the milk, the milk by the end of me for the was 106.9. Mida wasio, eja mida wasio, metuntumu, mekanfu, meyi waye, na masumu deina. Shania waya mamia, usayeri, shania waya mamia, diena mifana wasio. Aya no kwasem. Se ya hwede nyame ayama ye ne a. Ede empa na yem fanda nyame ase. We every prophet Samuel Okae watu nyimdi se ayeyi de nyame ayama minu mienu every January out to December no ede na minu mienu ye de ma awurade hyɛno nso sɛ yɛntumi nkonso matwede yɛmpa Nyankopɔn yɛntumi so mpra ne dam yɛni hwia yɛbɛyɛ ama no ɛka yɛyɛ nkuto ho Jehovah Shaddai. Enti ai prophet Samuel Okae. Aha. Enwum we no, emu odesa no manam. Wo hwɛ kwan a ofa so a winya anwom no. Ene oto bo asese anwom no mede wayeye ka, me hwɛ de waya ma me. Me ni bibia metumi de wada wase ka ayeye nkuto ho. Wadi ka kyerɛ de enti a winya anwom we no. Amemi sa wo sɛ, hwan na ye producer? Producer there been said nya producer Asat na woni producer bia producer me manager bia say wonyo no wale tu alasa eh one na we bibia na say 1,000 no 1,000 wow na wo kwa sorry na wo sofu dwuma hodo a wo ye mu na ndwom to no wo na wo komba ne dwuma ade mienu we na wotumi ye ho adwuma nya easy ye mfa no easy sa more thing because before I wear nyuma e beba bonten no nya easy because I say that the Lumba de minim I say na me penonyum pa na me kwatena oforian ponsan so nche kakra e papa Charles Kojofo si that Lumba yi e na wo san e kwatena oforian ponsan so nchen say ne ba na oforian ponsan I hope so you aware pa e na obeto papa e papa Charles Kojofo si no nyuma ye wo de pa beto ha e papa wo tia no pa yi wa bia tuma wo tie one ye mama Lumba tie o enti nyuma ede wakoma so e papa ho no obeto se wo kai sa nyoma ne de be kai aha de obeto nyoma na mai enti ye ni nkomo pache enti no e be say na ma asofo dwuma no enti na ma mede jampo e wo honom enti e be say ayeyi ben no aya na me hwe ana medical ka no se me hwe se ne a me ne nipa bebre na hye ase even krampo bebi ana meti sei me hwa boys ni bia bebre na ewu nanso me de me da so ti ase tekrama da bodwo mogya de afusana o ntie no na ya na be hwa se metimi de ayeye bi ma Nyankopɔn because obi timi kwa wo so o mafie obi tena ka mu kɔ ɔma na se ye de timi kɔ ba ayeye nko na se ye de ma Nyankopɔn tina ma me de chosa so no matter what the situation be ko bia no wantumi amisa nyame hwe a wuwie se odi aseda ye den sa enwuma no me draw bibia firi ni mienu nyina mu ba ko ne you can't question God and I wezu say ayeye ben enti nyame de esi abrabo no mu nyina wantumi amisa na hwe no still ne nyina chi no esa o san de ho na ase ma nyame esa me evizo ne nyame nim de woyo sanete wow na wale de me pacha be guso wonya wale e ha na wan hwe ase o nyame me nua ya otimi nche me DJ on pe no ho asem tia ni manim nya na wale ye kire din
Oh, ya kasi yang waro ya na ya dada ya. Wa ware ne wajai. Ma waro da ba to kwan kakra me ba ya no na me so ba. O tu kwan Africa Ghana na. Me pa cha ai. O kokro ben so. Oh, I say me kokro be se 5 so. Nti o ba na o ba no se wa bre ontimi ntina ho ntwen o se na o. Ontimi antwen. Wow. Ontimi anfa kwato anyen kwan. Se sie ya wo nwale ye na ogusu akwa asore nyamedwuma na wode nwom to aka ho de na wo bre wo fie pa o. Wadidie mu ne ana wo made bi wo fie a ohwe wa chi ma o kama. Oh, anyway. Me ma ho. Oh, okay. Okay, woni oba no wo ye. Oh, okay. Very nice. Very nice. And adwuma na eden. Eden. Nyamedwuma na form and afin so nyom to ade abeta ho ne say so ha no. Aye double pa but we pray say Nyankopon ma aboafo mremu na onsoma na abofo wosoro na ompege adwuma na wo ye no. Yempa ebo ne say enu na asi ade wo ba na no wife ne nam. Amen. Ene de yempa ebo wanfa na ma ahwa ma hu da ha. Amen. We hear pa because me DJ Omarion say wife no say friend Senkrachi. What's it? Sister Mavis. Oh, say Krachi on say na funa ye. Wa hye kama na funu hu nwa na ye nwi sa. Sister Mavis baby a obi anya kokon hira wai. Ohwe no, amfani ni agro. Wa hye DJ man na kama pa. Enti o matefo na bam. Na ye no makudi nko ma be frɛ na wonom acha o masofo afranyakofo de akwa so na afin so wonwumanyi. Wonom aka nkuransa hyem e de agusu ofisi anwum ne mo de sa no ma na me de titiro no. You can't question God. Anwum ne de me hey, me hu dia me nka kra. You can't question God. Afin so no matter what the situation may be no, e say oda nyame ase. Yo, ayi ben. Ayi ben. E say yi nyame aye. Enyum to kakra bi ma me, to kakra bi yi ma me no. To kakra tie we na to kakra ma me na tie fo no mrem. Nyamie me do aye yiko ejo nyamie me do tuntuka Jehovah Shaddai shania waya mamia usaye be shania waya mamia tena mifana wasiu shania waya mamia usaye be shania waya mamia tena mifana wasiu. Yare bontua meu me kwa wasuma wa fa me ho afia kwa probeto mia yare bontua meu me kwa wasuma wa fa me ho afia kwa probeto mia me da wasio me yi waye me da wasio me kan funa me da wasio e jam da wasio metuntu mekanfu meyiwaye namasumu deida shania waya mamia usaye shania waya mamia tena mifana wasio if you don't go see question wa mami wa ma sema tena mifana wasio. January to December, December only me abade na mi fana wasio. Matone chemato jaya, aiwe ne mano fafa beiwayo. Mida wasio, ejamda wasio, metuntumu mekanfu meyiwaye, namasumu deida. 106.9 DLFM 106.9. I may share the wire mammy. I always say, yeah, dear Ben, I'm in Fadanya, may I see you. Also, a Samuel, Prophet Samuel, Okae. O voice and again, I would ye.
Because meteo kasa na yeso oba ne. Ana DJ malo meboa. Utie na yeso oba. Because yanko point na voice dey oye dey ni odi afa hen. Na ya me preach radio so am say me oba. Because o kasa no. O kasa enwom na woto na kasa na yeso oba ne. Enyame ma voice pa. Etwe o voice na say papa Charles Gojofo su. O say papa ne da pass no man down. On the whole Ghana. The whole Ghana. Ya papa enwom no de na say ye wo de no be sori ya obeto. Enti bomode na ka anwom kro na ye papa anwom na ye wo de no. No nyum bia de. Ne nyum bia. Obo wa kra keke kra de. We too much what? It's official. DLFM 106.9. Ya papa bo wa kra ede. Bo wa kra ede. Amansan Kwadwo. We ase nyina Kwadwo. Me hu nyuma ode aba bonten a. Meka se nyum we de. Enye deda. Fitimra. Nesa oje tum se Ghana ha. Ghana. Say ye kan nyumtofo a ye study wo nom. Ne yanka yemfo wo mo kra mfo mo books na bonten na nyumtofo ni nsua ne mfa ncheche mebu no school a. Na ka ye papa Charles Gojofo su. Eba no Babia ni nyina ho anya se bia meti ni studio ntina meka one de na me penasem ye ka so obi to nwuma nyame ama ne gift say on fan to nwuma ya papa daddy Lumba de oye A1. Wow. Woni me metiefo na bam na wonom abes bomodian atonsa de afro mo adofo no mo kwa so ra fensu nkranhye se mo wo de mo anopai enti ahomatrofo no mabia de atum 05340 50199 05340 50199 and 059340 6565 anopai asoroba na woko na hwan na wona na ekwa asore nso wosofo ne din de sen Prophet Samuel Okae so ofie hanom nenyumode aba bonten you can't question God afin so ye ben ensemi message e kali no dia na wonso woka e de acha anopai ma me nkọ frefo di kan chen na ye nkọ kwatwetwe nkomo na adumo adumala kwa senior wuden ene bia akasa free if your friend Richard me kasa fi medie me am Richard na me ne kasa yi lempom design me adum me hoye edi kan kwa asore ben if me Church of Pentecost ne se me am diem no prayer camp wow anopai Prophet Samuel Okae na nyuma yi nsembe na woka fa ho enyomo no klenya me ni lodie metiwo o shafi to nyuma na me shafi isu eklese baby ame tisesi ai meti yale eklesu na me hwe nia sesi yale ne bo me fie bi ensenie na wonga yale no di same yale na mpo won mo da wo mo ntimi so na sinya me ma to ame ne aye ka sei o sa di fie aka me fie ho a nyame na do mo ala kwa ti se na ye brother no aka nyame sha ne bebre amen nyame kanon no voice a o di besto nyuma nyinyu a be se nkran mu nkran amai amen senior osofo your friend say that your friend no Frank Donko Kwabra Donko Pastor Frank Kwabra Donko te anopai bomode ana kwa so ne yempa abo ne se Nyankopon a opegya ne nsema na oda suboni na oda suboni ne ho do na oyare da subonten ne ho no besa da subonten ne ho no mfa ne nsam fa nkan ho na mati bia bia wo mu Nyankopon e ma brabo no ensesa no nsa oyade wo Yesu di mu amen ya da se bebre na dumo facha me pa se wantimi enyina so wo so betimi aba 05340 50199 and 0593040 6565 na dumo pa senior wodin ma bia kasa free Richard Men Bechile champion pay okwa asore ben they call resurrection power new germination resurrection power better papa no sofo Prophet Samuel Okae wa ha na nyum yin na woka fa ho nyum na ye me de papa kan base na na you can't question God any ayeje pay anopay woni ho na ekwa aso na sofo ne din di say na me boni dino Reverend Anthony Kojobuati okay late wanya ne ba bi kro
Okay. Ndia anopay when ho am na ekwa asore. One of the manko. When timi anko. But more than say yam ya adoma next week betimi akọ. Yam yun ka ho bebiri ndi kwa so atie DLFM 106.9. Amen. Na dumo. Na dum tini etiasi. Manjo nie. Na mpom di say. Bacho nyame adum na. Ye de twede mpo yanko pass na no pay asoro be na wo kro. World Entrance World International Chapel. Entrance e ho na kwan ne da. Entrance World International Chapel. No wa hifa? E wo majo. Da kromba besra wate. Di ka tell yourself was me fa da kraba asoro ne bi. Me ka kire ne pa. Enti ayi Prophet Samuel Okae ne nwumu inde na wo kan fa ho. Si ma brabo mu sem so papa. E sem fa ma brabo mu pa. Na me ra wa no pe. Ra ho pa. Ba me wen da so. Better. Sanity. Nyame sira no. Amen. Sem atie nyumi anope asem nkran. Amen. Na me tidi pa se tiefo akanso ne be hye mo nkran. Amen. Ya me nhyira wo bebiri. Na adumo. Adum ntini yeti ase we ada praise. Hallelujah, Lizzie. Accra New Town. Ono an. Anope de. What surprising you? Enya go. Well, is not pay. What class are they? Papa was one of my church member. CAC. Oh, wow, Papa, no, Papa. Na apakaji yetika ho. Sa apakana ya mutura chire fo. Ana oya menu yo. Ada jamin sira ya papa ipa. Amen. Sani o futu. Ana pe me kuma to me yam. Ma ho se de me na mu bia mi ntimi mi sanyame. No kwasem. Nyame fe no oye. Jamin sira ya papa ipa. Ra de ma na dom ni nyansa ni nimdie. A obetimi de afofra kente ya. Amen. Amen. Sister Lizzie, when one ekwa asra do pay. Basho me ne me bane ne ekwa. Apakan be ko bi ontia na wa frɛ na kire wate. Se wa ma sɔre ya mesra ya pon afrɛ me na ye ni hu nkomo. Mate, e no nim bi. Dabi o. E try ya me birthday. Oh wow, papa no. Enti wonim test na ma no fa WhatsApp line no so ma me sisi a. Mate. So ni WhatsApp line dada. Na fa mfoni ni ka ho na ya me ya adoma e kyena be ye ho adwuma ma wate. Because what the okwan mo de nam so na nyame nhyira mo bebire. Na adumo. Na aduma ko. Isini ya we dey ni ba bia ka safre. Me ka shofi I quoted down. The film do they do. Do they do? I quoted down na wa hefa. Oh, malam. Malam side honom. No. Better. Papa no. Anopay Prophet Samuel Okae e wo fie hanom. Na nwumu yin dey na kan fa ho. It's a prophet ni nyum ma pastor akọ. I tell you. Na chese na wo nkwa asore kura dada. Na mko Pentecost mejen. But ne nwumu nti wo be kwa asore. Ne nwumu nti makwa. Hallelujah na senka Nyankopɔn den. Amen. Nyame nhyira we bre say wa Yesu ti ama nyame. Ye kwa Nyankopɔn nhyira no ate. Na ne o ye bia no. Ye kwa Nyankopɔn anka san to so bosungu no so. Amen. No ma na ahoyeden. Ahoyeden we no enye nimpo. Dabi. Ye kwa Nyankopɔn amu ahoyeden na anka wontumi ya se John ode fiade obi se asema no mu kan ode fiade obi se da won ko bi se Yesu se onu ani ana anka Yakubu ne man hizo no kwasem mo ko bi se Yesu na me kan ho asem no onu ani a en wa ma me be se anka Nyame nhyira. Sina nyame nhyira bebre. Ya hwe ne mu se ya me ya adoma. Ya be ka opa. Bo moden say ye be bɔ mpa ya ta wati next week iko no. Bo moden na bɔ ho mpa ya me mo asɔre a wakoma pɛ na kɔsom nyame wate. Me sɔfo ba ko bia na me ne kɔ asɔre. Over na edaba. Okay. CS sɔfo. Okay. Yakopɔ nhyira no. Amen. Asɔre na mpɛ sɛ mko bi. Mate bo moden na nyame ya adoma next week iko na kɔma ye why. Nyame nhyira bebre. Na adumo. Na aduma la kwa. Isini ya udini ba bia kasa free. Bacho from Isaac. Brother Isaac. I'm a photographer. And I say Jeku. Okay, adesso. Eastern region won. Yeah, mention be Prophet Samuel Okae wa hanam. Na nyumi dey na aka fa ho de dikan. Prophet Samuel Okae e minu akuma. Wow. Minu akuma nkasa no. Onka se Jeku, ka se Jeku a. Obehu ni pa kro. Obehu ni pa kro dada. Ni nyum ne de. Yeah, family ni mu na nkasa yenga adwene ho yente ase. Yenga adwene ho yente ase. Okay. And there's so Yagupon,
musician amayen. Amen. So yen ahwa. Eyende papa say nyame yi. Musician my obonya nyom. Amen. Na wo kwa asore ben senior. Me ko Believers Worship Center. Also for Adum Chedia. Oh, okay. Philadelphia. Mate. Nti anope oni hwa ma na ekọ church anope. Anope ye beko katapo. Ades for no ye ko katapo mentumi anko bi. Okay. Ya me yadu abomadi answer next week no betimi akọ why? Mpacho yo me da se bebre say won so ba. Bina na wo fa na pare abebi o so tia osofo. Otia Prophet Samuel Okae on. Yo. Ojeneso. Any atia me kuma fo nyina ye tia prophet. Okay. Yen so ye nyina ye da mase pa. Okay. From January to December. Nyame de wakwa de wabade ade be kan se urade da wase pa. Also betimi aba 0534050199 and 0593406565. Anopai de na woka. Aso ben na wokọ. Osofo tie anopai. Omode se also betimi afre na wasofo ne nipa no mokọ aso no aba omudi no ato nsa fro so mu hia wona monko asore. Na dumo. Na dum na metiasi. 49 nana amansia pramre senior Austin Abbas. Rabeni. Hey, Kraje. Rabeni Mate. Mejuso Penny. Hey. Birthday boy. Bema na bibi aboko. Yami admo birthday boy. Bra we de mesre wa memfa akonya yiso. Na menna adofo no mafe. I especially me de start here for deal abusia fiwa. From Silver Lady. Okay. Ebeka just enuanom na amoka ho no. In fact, now no Friday na ye ma wodani amoye ma me. Etain se bi. Mo si abro sign de matinem. Mama mehu se ampa. Se wodo ho bodi la eye nkunimdi kase eye nkuntuo na ye nyam kase pa. Se wode ho ebetu deal so. Okay. Nyame enhira mo woni a afiada moye ma me. Me kasa me bibo din na me fa wo time. Ubenya problem kra. Ahia na ma mu bi din ai. Enti me de abusia ko na se pa ene madofo no so a omo wa bonten so a omo so efre me wish me well. Me de obi bia say. Na I'm ready to boni tell my. Me ba cho ni America ne say ene kwesiada. Okay. Me nuanom Christians a mo kwa sorry. Mesre bebre na ya wo bisa ne say adan na wan kwa sorry a wo say ene menisika. Nyankopon enimu wakoma mu enti se woni sika kra na wo de ekọ ne kokọ somo no se ye to correction na wanto bia no chese se bi ye kọ heaven na wonko bi enye collection ene ye de kọ heaven na emum akomam nyame medasi bebre fona na nyankopon sia bebre medasi bebre na aya na adumo dumara kwa ahofe udin ene ba bia kasa free wo fa mama me ya me kasa fi aguri Maya ebri anopai Prophet Samuel Okae wa hanum asembe na waka hye na fa nyum yi ho. Wafa. Mama. Nyum no boy yo no. Ntini ni sera eye me de papa. Enura ye ko tie ye nua baako. Ewo ebri konkonu efre no buo. Ye rade o kwa rade to ni safra no ni. Ye dwene ho aye nti ase. Ye ntini ni sera rade. Da bi da. Ntini ni sera rade da. Ye rade pe eno oye. Nhyiraba peye de nyame so ase say ye koye no bibia si won etena kam Nhyiraba di wo manim de wo kodua sundwemu bibia ko so fefe ye de aseda e ma twedi ampo nyame ono kwa na ebetimi de aseda no e de ama no eno kwasem mama wo kwasoro ben ye ko presby ewo ebri on wo mini obuo Nhyiraba fa ebri Nhyiraba fa nsi o fa ntina no kukum so wa fom pa Nhyiraba fa ntia no mama no ba bi pa ntina kunkunu me da asbebre yo me so me da waspa e be se me so me ye buru ni ba nti ye wa unu ya ana ebo wa fa kwanso 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 pa me da asbebre mama nya me kan ho bebre na na dumo na ni tiase isini ya udini ba bia kasa free medin kasinto me fleti Swedru Central Region. Papa no senior anopai Prophet Samuel Okae wa hanom ne nwum ide na di kan waka fa ho. Da me ka so nse ya me nsa ne din. No poso nge eduma no ma yankopon. Na say you can't question God ne sa na tie.
I had the name of the papa. That I say. Also, no, she may go on. Or man in the pie within it. Okay. Senior, Okae sort of being. I told my call level before. I know to Palace Chapel. Oh, okay. And also for all will be our one of your friends saying. But Miss Sophon and your friend level before. Reverend or Bofo. Okay. My background. Oh, okay. Indiana pay when how many requests around pay. And I paid them to me uncle. But I'm a son and son of my yaka baby. Okay. And Shannon said, I'm a baby, the amen. Mate. Yeah, that's a baby. Senior said one soldier Brenna, OT and life, Eddie Free Swedru. Yamin shall we be a Nadumo. Nadumarakwa. Sir, Quadia Tama Community 11, champion man. Let us say. Beba. Oh, dear, Mr. Mitrawasem. Miss me Filupa, Zach. Miss me Filupa, Zakodi. Yamiadum, boss. Sanity. Zach, and Oko as was on the body, mammy, and pay and tentem so. Master in Adonai International Ministry. What's up for every day? Our Tema Community 12. Tema Community 12, what's up for the day? Ufi General Hospital. Now do traffic, now found sir writer. Oba end. Oba Bedu T Junction. Asona, no. Obi Abetro. Sakwade. Better. What's up for your friends saying? Bishop Fodi, Eddie, Bishop Dr. Richard Jerome Ahiagbede. And they are not paying when how many requests, I don't know. What are your friends saying? Wow, to come to 11, 12. Sakwade, when you were Sakwade, Sakwade, Meso wife, your friend is saying. Beatrice Ofosua. Better, Mempesa will be coffee, baby, and the Benyasem. And Beatrice Ofosua, Mrs. Sakwade, and a penjack young come on. So for a prophet, Sammy and Yamana can find one body to mammy now from us. You can't question God on. What do you mean, Miss Anna? Oh, dear Bessibia, Yamium. Yes. Better Sakwade, Medasa, and Adumo. And Adumo. Hello. I'm say on Temenka. Mr. Robertson, Afribu, say, a humanity to me and Tewonka. Aye, ye bang, and Adumo. Nadumarako, of a council. Oh, a council senior. Oh, from a council. Oh, let me see a council. Senior, have me. Now, we should Tema Community 5 champion. Okae sort of bay. Me call Glorious Heritage Ministry. Our Tema Community 11. Better. Okay, what's up for your friend saying? Reverend Domet Belson. Okay, and I pay Prophet Samuel. Okay, Wahanum. Ninum Indian, I'll dick our cafe home. Oh, Papa Ninum Nidia means you and a pass. Yacopo, at me a man in semi or campaign. It's two a foot to be brave. One place in Yacopo. On one cousin, the beer stuff with the own farmer, no pushing your name, one time more for name fan satire. Amen. And you pay to Safra for oh, a quansua, Miss me far from the buy to Safra for Namuquasari. And no, I will suffer. Mamma, if I saw Brian Quasar, enemy Munina. Medasi baby is on so baha. Of Baby, and Adumo. And Adumo. Champion home on us, what was the politank, Mr. Wife removing a name come what ya? See, I upset them, Gakra. We didn't be a casa free. Oh, champion man himself. Okae surrender on. Aha, SD, well, who lie in another Dakra. And a pay. Sir, when you want to power. And then I will catch you. Oh, better. Oh, okay. Amen. Pao. Better.
Oh, wa homa no ni udi asia no pay. Amen. 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 Ano pay chiadofo mienu bi na yenko. George also white shirt. Okay. I shall saw fish, fresh fish. And the dogger. Okay. Make your money, and in young Kasaka, my wife, Salome, wash. Okay. Meda. Yeah, that's it, baby. You. Yeah, me sure, baby, senior man. Kwashi. Nadumo. Nadumarako. I want to be a free. Yeah, friend, area mama, me free pram. Area mama, pram. Better, papa, no, okay, sorry. We call the Apostolic Church Ghana. The Apostolic Church Ghana. CAC na. Apostolic. Okay, Ghana better. Apostolic. Papa, no. Ghana Apostolic. An Apostolic Church Ghana. Okay. Mama, ano pay Prophet Samuel. Okay, wa hanom. Ne nyumi hedi kan de na aka fa ho. Oh, Papa, nyum no ato asumpa o. Ye tumi mi sanya mewe. Church di mo bia. Bibi bia besu wa akwemu bia no, untumi question God. Mate. O sa Nyankopon ni tirimu mpo na ebebe. Ne kwasem. Ano pe misra no pa. Amen. Na me ma no akwan so. Oh, anu so je so pa. Ofa foma na ofa ka. Oh, obedi ni de nyame adom on de ofa ka na bae. Me na me fa fom. Mama ano pe bo so fu din na chi adofo mienu na yenko. Ephraim also Reverend Kofi Isaac. Okay. Intana pay minime nkwala enimira ye nyina ye ko asori bo wura din ma me wa misro Efren Edward Detenate better intana pay yakopon ka mo no fa mo nkomla sumji mo wae nadumo hello nadumo sina odinu bia kasa free on teme kan facha me pa me bre na so me ntimi am fa we ya me last caller nadumo senior odinu bia kasa free me den de kwame me ton pabo pamplam last stop champion pastor senior wo kwa asoro ben e ba cho se wo ko asoro ben e ba cho me ko Adenkwa Healing and Prayer Ministry me pa cho so for your friend is saying Anthony Kwesi Ameche. All right, and opay di kan Prophet Samuel Okae wa ha no musi ni nyumi di kan de na waka de afa ho. So the seven pipe one say additional. Amen. Amen. And then yan sambro so betimi dia bon nyum na kone. And opay tu safra do for na mon kwa sorry 30 seconds na yenko. Yo. Pipe one say obiala and na no pay obia nya ready so betimi na sorry. Better. Look at your sample. Amen. Ya mi shira bebiri. Me se mi fro we my ya di joma no fache me. Me sre we me fa we ma obia mfre bio me sre madama me se bia ho matrofo ni bio. E wo 8:45 na wasan frɛ. Na dumo. Senior udi ni bia kasa frɛ. Champion, wo kwa soro ben? Presby. All right, what's up for your friend saying? Pastor Dr. Samuel Adam in London. Let's also for Kranny Dean Mini now with Dimba Samuel na. Ya mean sure of baby na Prophet Samuel Okae wa hanum. Ade say na ade be anasa nsem na wo kan de acha no pay. E fa no nyum no ho. Ya me ka chan say ya me sure no. Ejuma no afa na ya juma pa. Okay. So no no ade me nyum na ka kan. Want to make question God. Okay. The history will not be able to be on. When you know, I want to make question. Mesom da se bebre ya me nshira bebre ayeye ben e de na me mfa nda nyame ase e de na me mfa nyi nyame aye Facebook no so manfo adwente tete Ebenezer or say well done prophet, may God be with you and bless you. Sense Yankopon ya dom na bo 8:45 Mesen bia homatofo no na wabodi awura mu na yedi nkomo
O Bible no usua pa. Ene se wansua Bible na de abeje tade ama wo. Ene so mpesa chede ne wonsaka. Ti bomode na bo 8:45 a. Bible knowledge. Question time. Bible ni say na usua ne fa. What you say you pa? Ye bedi nkomo. Witwa na de wa chede de ama wo. Omo mu di nkonim last week no. Ya da munyi na se bon abeso pa. Se mo de bia da musua Bible no. Na mekwa prophet Samuel Okanchan yakodi nkomo tawe ya na meja ne kwan kama pa na ato adwumadi ni so e de ama wo. Pro ya time na so apa ho kura say yesan out na yeto ya nwombo so na yesan ekọ fast afrefo ne meresem enti edikan ansa na go bekọ no wonwom no Ghana fo pe bia hifa na ibenya nwom ne bie platform be na ibenya bie oh ubenya no YouTube Instagram Facebook TikTok say YouTube no Prophet Samuel Okae na na wo honom e wo YouTube wonwom no videos ni bi da honom a mo ko benya bi no ma download. You can't question God, no? You can't question God. Okay. Yes, Nyame hu yehu. Okay. Ana ayeyi ben. Ayeyi ben. Ni nyina video ne da YouTube Ghana for kwa. Wo benya bi etimi a download. To ba modern answer nyumo no se beka bi na odi ayo ringtone. Titro me de you can't question God, no? Me favorite pa. Nyuma ye me de pa. Na answer wo be kwa never patch gojo fosu. Ne nyumo ne mudi ahe na wunya nka wo beto ma na no pa wuti o. Emu de wahia ena nka wunya ya ni nyina ya me de ni nyina ya wo de on da me ba na meto nenyu sao aka me ma Mesom Jesus na nka watu ni sisia ma me kra eya me de pa me one of my favorite no Mesom Jesus ne de eya wo de pa eya me de pa so best de bi kra ya me ta de ya me status wo ta sa anyama ne ya wo start oh better enti oso ye bede wase pass no pay ya to nsa frɛ no ba no pa na nka ye hwɛ nim sɛ nka ba ya worship no kra ma nanso enipa na obo Ghana ma ye no bibi ntiwa ntimi amma yes me frɛ no se ne hododo ne kakra nti listeners mo fa nche me nyame ya adoma ye hwɛ nim sɛ next week no ebetimi aye prophet ne ba oba titru pa ye worship na nka ye pɛ so ye ma ya no pɛ na nka ye Kenya ya no pɛ nanso o Ghana ntimi amma ntini ya twentwen so ye hwɛ nim sɛ me resem ko bɛsan ba na etiefo na tumi ate wonka nti so wo adofo mienu ba ko mienu bi abɛkyɛ wo ma no pɛ wo mutio yo ebe sɛ me chia me maame adwoa menu bia ewo adesu achiase kodokuma okay bichia me papa ono so ewo afaben bichia no pa nchianka sie nkoma menu ya no nyina me amesofo nyankopon enhira no okay me wo fa kwamana kinsiri nana nyankopon enhira no pa nyame ensan yaloye ne akabia nyame empepa no nyina amen mo aka so bichia echiefo nyina so amen obia nyame enhira yes ye da se pa prophet Samuel masamba kwa meka no eye ohima Beatrice okay me say nyom ne party bi no tia na ne voice na ye no na to ho no mo no okay na senka me ne bad na nso eye bibi kakra ni di ne ye de ohima den ohima Beatrice kire ne sa me so omo ne ho be sa ma mota ma na mo ba worship chinchirinti ye be so awurade me fie ha pai pa titiri we can question God no ye de be pai fie ha nom enti chensa me se me chia no enti omo ne ho mode no nya ho boy be na ba na mo me so awurade wo fie ha sa eno na nye we Ghanaian sinu na eye we anka ko be ba pa yesra nyankopon say next time no okay obeba ba ye ye da se bebre oh denina eno kwasem se hwede awurade ayema ye ne a nyame sa ye yie enti we free prophet Samuel Okanchan wato nwum ne din say ayeye ben awurade ye hyira da wase no pay e wona ase kese a wode ama yen DJ Omalo ne hwehwe nwum na gumu saa ebo eye 8:45 ye besen hye bio na ye di nkomo kama pa o Bible no usia ne say na ye di honkoma no pay enti kwase anatena se na DJ Omalo de nwum ne jeje otata saa kopim 8:45 na mesen bia homatrofo no wabam na no pay ye di nkomo o Bible knowledge ni so me di waye yiko eje nyame me du tuntumka Jehovah Shaddai Yare bom shua mengu me kwa washuma wa fami ho afia kwa pro beto mia Yare bom shua mengu me kwa washuma wa fami ho afia kwa pro beto mia
that was you. May you were, me that was you. Make a fool, me that was you. Eja me that was you. Metun to make a fool, may you were. Namasumu, there you are. 106.9. Legends and great music. Me that was you. Eja me that was you. Metuntum make am fu me yi waye. Na masumu deina. Shania waya mamia. Usaye. Shania waya mamia. Diana me fana was you. Shania waya mamia. Usaye. Listening to your #1 radio station, playing all the hit songs and more on DLFM 106.9. On DLFM 106.9. Jesus overdo it. We can copy this. Ebusia for me the unbreakable joy's blessing. Metie DJ Omarion. Ewo DLFM. Other for me the Diana Hamilton. DJ Omarion.
106.9 FM. It's DJ Omarion, DJ Omarion. DLFM 106.9. Other for me, Diana Hamilton, who's here, DJ Omarion. You're from your Bapa Christy, meet you, DJ Omarion. Home of legends and great music. 106.9. DLFM 106.9. It's DJ Omarion, DJ Omarion. Baby,
You're from your Bapa Christy, meet DJ or Mario. Maza, on your one and you miss Faye. DLFM 106.9. Home of legends and great music.
You're from your Bapa Christy, meet DJ or Mario. Maza, one you want and you miss Faye. Home of legends and great music. It's DJ Omario, DJ Omario. You want it on so sir. The try run your ears Robio. You don't go be anywhere but you. To me, Bennett is a body. I'm crying on this out. She wanna make she's the honor. Oh, you run no go. Ain't it come na my yard? Can't see na come na my yard. I do man no na riga. We can ready when you go your mom. DLFM 106.9. Empty Yansua, Yajan. DLFM 106.9. Many dance one way, but ya, Yania Ginia to me. I'm grown up in some friend one. The can't get tired radio. Many dance on your radio. Buying put your on your radio. Oh, grandpa Groony wow. A jamma me pray in your wow. My head in a mutual in William Go. It's official. DLFM 106.9. Home of legends and great music. Right.
am the one. Want to be sunny with you. You're not continuing to grow. A young one around me, but I run me out, me with the wine. Want to be sunny with you. You want it also, sir. That you are around your ears, Robio. You don't go be anywhere, but you. To me, Bennett is a body. I'm grown on this wall. She wanna make she's the honor. Oh, you run now, go. Ain't it come now, my young? Dancing a come now, my young. I do want no Nariga. We can ready when you go, your mom. DLFM 106.9.
DLFM 106.9. Unbreakable Joy's Blessing. Meet DJ Omarion. DLFM 106.9. 106.9. Sadia Yesu di acha ye no. Sa wacha me no mi no nkwa. Wei efina na ye wasare nche. O sadia Yesu Kristo ayeba me no bi no. Ewade acha me no mi no nkwa. Enya na dawroma. Enne hunu mo bro enne nhwa so pa enka make senka jeta e dia maye na so na dawo mentino enne menu mi ene gusua ekoye ne wabrabo ma papa de kan na senka dia no pay so hu dia kro no enche bia na me ba wo nchen Sada bidi kaka chira wono. Mesom jise juma die no. Ye hia sponsorship. Mesom jise program no. Ye hia sponsorship. Ye mia juma na yeje. Ye babe shema no paise ya. Ye ponyum she unkra ne. Ye ka unkra hyesem. Ye dan mutufo be she unkra ne. Amo Kristo sumne sipi na sita. Pomodi adwumadie bia wudie no. So ye dwadini. Adie biara woton no. Sira babo na di kaka ho asem no. Yen so kan yen fan hye kodo ase. Boma de di sika ne da so. Ye di sika ne dua so. Na ehran ema wiase amansan nyira hunu bi. Ojo ton de no. Say yes to na wo. E de be na woton. Fa ni nyina be da yen. Ye mbo hu da wuru mfa ma wo. From your marketing department, no. What fra wama? Catch it almost say. In Nhyiraba Kwadwo Sammy be say. Ye Mesom jise juma die nachi. Na yen sponsor show no. Anything my friend no. Mbebo ye chidom. Yen kwaso ansum pa. Friend prefer homa true for so. 0579 284 181 0579 284 181. Omade hu nya me yi pa frem perifo no mu ni nkomo
Na ka kira wo mo say. O pese o sponsor Mesom gise dwumadie no. Amatrofo na 0579 284 181 0579 284 181. Enti tamaso achade emrenie. Eye DLFM 106.9. Mesom gise dwumadie nkuto so ene ye chade. Emu ade pasa no manam. Woju hudi a ofra no abodin. Na ye the question ne de amount. Wuyi ano na wutwa edamfu a ne de wachade de amount. 0534050199 0593406565. Who's a friend for the home na wusu say ya. Na channel say na policy ada hu nie. Ofra 30 seconds pe. Ade ne wunim. Enya fi na beja homa na boss na wunu bi ba untumi ma. Enti wo for 30 seconds pe na wayi ano de mame. Eno a chenso wokwa wo ma biem. That is the policy adadwuma die ne ho. Enti wokwa ya me ya adom na oba na wahu atwen next week no wasamba. Na wunu bi nso oye krado no so mwura mwate. DJ man do frefo adika ba ho yemfa na wahu. Afi ne ati awrade ase. Hello. Senior odi no bi akasa free. Yima Mififi Kaswa. Brother Yima Kaswa, Central Region. Brother Yima, anapoya befa on. Obadina ne born pa. Se onye waju so be mafia media. Oh, no higher mafia na nyame semu de se mafobia. De nya ne se Bible no wo kenkan wo tia se onim tresem nim. Woni mu nkwa de we fokra, fofole fokra. Brother Yima, Bible no baby. Okae se mi say, wo 30 seconds until mi wie ya na edasom. Monhwa me hu ye e wa trofo adifo ho na wonam nwantene homam e ba mo nkyɛn na wo mu de wo ye mpataku adifu de pefo Bible quotation me na ka se mu 30 seconds boni tell mame be really ba men ka be dia quotation sawo be really service but one ka be be wo me da se pa kwabra ya me ya doma next week yen sanhia adena yiri yo adena wonu se wakan pa o baby da na so exactly quotation no aye den pa no pe se ya ne ye kɔ no this one man fan say oh wanti me anya so facha me obetumi asa afre bio. Hello, good morning. Senior, we didn't have a free. We are Mohammed Mkasa Gomwa Kokofu. Brother Mohammed Gomwa Kokofu. And the boy, why a crowd of our judge at the own? You. And I mean, one year crowd. Last, when our free Gomwan on, when him, baby, to my young kind of crunch, when he say program on a time of that so. And I realized I said now, of course, on and you were doing research. And into the man in your way, we try a part, but now research a course of power. Oh, my research, though. But what they are way, fetch and they hear news will be chawate. Okay. And then they chapa. And see, was some bisano any senior Babu no baby. What should I say? I'm not a yakotono. One man why I phone in Adibrika, Edin Question Jesus Christ more than Sato almost so as a moya dear Marco. Quotation away. Our Bible no. First John chapter 7 verse 12. First John chapter 7 verse 12. Semana yakotono. Oma mo yare ahodo nyina wo ho no omo nyina de omo koma Yesu mo de Sato omo so sa omo yade Marco. But you. Me da se bebre we de what try pa na nso amfanti next week yen san hia wate. But Samu ye ni se na mani age pa. Video man we senior bia ba wan fa no. Hello, good morning. Oh, facha me pa. Facha me pa. Wa wo friend na homa na drop no betumi asan fa no wa mu bi wate. 0534050199 0534050199 and 0593406565. Hello, good morning. Oh, the great Viafi himself, Tema community. Oh, great Viafi.
Talenta we dia me. Ene me mocha. First question ni dia nkemetwa wana. Oh, there be ho de me free ho. Me san ba wo sisi a. Wonim me ma ba ko de twa F se ne bibia F se na betie kra. We dey ma men ka sem tro. Aha. First question quotation of Matthew chapter 7 verse 15. Why are they bon say bon. Oh, great we are fake. Tell it we serious pal. Oh, na dia ma tell dia bra. And we ya wan kasa we dey twa we na enko. What you say? This just no. Oh, the letter we dey. There be any dey obedient and nya question anti why are they say we twa? Oh, the letter. Any dey obedient. Enti wo dey na kasa nie. Senior, wasem bisa nie. Okay. Bible no mu no. Edu baby. Na ekuro bi e from Amalek. Na mo ne Israel for na kontokwa na Mose. Baby a odi ni nam de odi intwa so ha. Sao. Me da se bebre. Ayiriyo. Na get we afie. O mente wase obi de nkwa na pese otwa na. Ene de DJ Omalo se mi sa we say. Alenti na wanga sa question de wudwane yi. Na o de ene de obi de na obetwa. Senior, kwabra bio. Hello, good morning. Good morning. Senior, did me be akasa free? Na ya, okay, free and you fan pon. Pon, okay, senior da se pa. We de great we afia dwane ko. Me de me sure say wu nwane. Oh, the mingan. We jina na so say be mama. Better, yanko yanim. Wasem bi sanie. Bible no mo no. Ohun say edu ba bia na enipa bi ehya say so mu si dan tenten tia kwa kasoro. Wo kai sa asem no Bible no. Me kai. Aha, enipa na no da o ma no mu si dan ye friend sen. Quotation no so hifa na wo. If I join you come. Better, nyame nchira pa. Ene eyiri yo. Me say Bible no sha se kan free Genesis, e copy Revelation. Ente say be yira ma pa. Ma me fan say hello, good morning. Good morning. Champion, we didn't know Biakaza free. Because I quoted down. From do. I quoted down. What's your malam side home? Better. See, I don't pay same bizani. Babu no achira baby. Essay. The obetu amunama wono, obatwana muna watum. Ni obeburu banya ba mu so owobeka no. Sa quotation na Bible no quotation yin fa ne wo. Ni wa na so ni mienu nyina bia bia obehu obi ano watwa ebe yire sesra we de mamu kwamra beta nyankopon ka ho bebre azeke na yire yo ye time no so aso na so mefa me last two callers na yapon mesra me pesem de achade ne beko ayana me de bana me de kwa na ye me yapa evize muntina me de baaye na so mo ye mesia ma me wura ho muntwa mame Hello, good morning. Nhyiraba. Sa kwa dia ubetwa ho. Me Mesom. Sa kwa dia. Bible wa kire obabi say. Sanyankopɔ ya adom na esi wi a. Hwe na wakoma amma no homene so. Sanyankopɔ a oyi wu free Israel man mu baaye no. Hwe na wakoma amma no homene so. Na wan Yankopɔn adɔ ye ma wo no wo wura mfi kura sa quotation we e wo hwefa wo Bible nom am say wo aha ko anim am contract ne ye ma wo o se na hwɛ yie ne wakoma amma ne ho so na wo wura mfi awurade wo Nyankopɔn a oyi wo firi Misrim asaso so banko afie e wo hwefa Jeremiah ne wo sa ko de we ade na mu diam de nka wo de kwana na wo bompo di a Paul na mfamu kwa makipa nchi no watu atwene baabi kura nyame nka ho bebre nyame yadoma na asik ba yenhia adena yede o ayere pa se mutini se na mama me wura ho pa se Bible no mo kan de DJ Omalo me last call na ba me yemfa ne yemfa so sokura. Hello, good morning. Senior did me akasa free. Oh, your friend Prince Kasa New Legon. Mr. Prince New Legon. Yeah, but I Legon for the map pa o. Enti we dey say what the war dey be hampa. Can it tell me fa che dem ntimi fa nkofie ne ma me de ba yo dem ntimi nsoa enti me sere monye wai. Wa say bi sanie. E ko pipe num. Wa twere o ba bi say emre du ba bi no na Amerikafo
Amalek no e yekrodin na mo ne Israel for ne ko na Mose epagya ne nsa na Israel for ne edin kwanim no de ne nsa to ho no ma na Israel for ne din kugu quotation be na asem we wo Exodus. Exodus chapter watch you time da 30 seconds. Exodus chapter 15 verse number 7. 15 verse 7. Yeah. Exodus chapter 15 verses number 7. Why are there power Exodus na dey work na mum verses na dey ojutuna asra na abasa hye musa nyame nhira wo pa bet amfa Exodus na dey wo but quotation na boy no enya exactly chapter na verse na waboy into koye research na foforo nyame yadoma next week me nhia wate nyame nhia bebre why are there pa say wo kan Exodus say hono me wo nanso exactly quotation na ni ho Medimosi na ofrefo we dia menim sa chede on na beje dia menim ma ka bia wo se wo mpene enti na memfa na yen sori so. Hello, good morning. Wantimi anyina so ye afendi dia chede abane yasan de ko de anemu oya. Hello, good morning. Fine morning. Senior odi no bia ka free. Me ka se saman ka se. Asaman ka se. Bra Kwadwo. Yeah, Kwadwo. Champion no. Me pacho we dia jachede mani ujima mani ujina mani. Enyemre. Ade na ande ba ni nyina emre sa betie. Research na me se mon hye ase emfa free Genesis enkopim revelation na be ma watwa ni nyina o. Enti ye ni wasem bisanie. Bible no watwa ba bi say. Nanso ade nyina we ya ben. Ni santi ye manya adwene monte. De titru no nyamfa odo mu odin de odo ye nyina ye ho. Efi say odo kata bone pi so. Asem we wa yemfa. Efficiency. Yeah. Sana ho no. Efficiency. Dabi. Why are there na so nye efficiency na wo. Me so na me bo quotations ni nyina ne bia wo ni nyina mama wate ntu ya time chuku be hu ba bi kure wo why. Me da se bebre nya me hira wo. Mesra frefo do metimi mfra bio ebize ye de mre ene di dwuma momfa nche me ye pa wa wo frɛ bia yankopɔn nhyira bebre na mesra mo research ne munye ne ye ma me wate babo no munsua bibia kama o because questions ne betimi drop afri babia e de akere ne ba na de kofia na ya we ko ne ma ye de ko ndi dwuma lion se wontumi nsuwa o na nim nyina ye bosan firi se akere ye de ba ye mu anye aya ne sa na mo haye we Africa for su landing chain o se ma ho pamfo Onyami be kurani se wono na mama kanu asem Onyami be kurani se wono na mama kanu asem Onyami be kurani se wono na mama kanu asem Onyami be kurani nyame be na mama nyina ka ne ho asem yi se wono na mama kanu asem enyankopɔn wate ase wongu dai dada nyankopɔn twede yampɔn nyankopɔn ehuna nyankwa nyame no ɔne nyame okohu ɔtwene ma abotan so no ɔno ane ye ka ne ho asem ano pai ayeye nka ne din da onyamios ano pai ye peja tonton jo kese wate tete krafo ma nyankopɔn no ano pai happy birthday enko enfamao Zuleha Said Haruna ne ho ofepa so beautiful very beautiful happy birthday go as to you Zuleha Said Haruna wo eye Lady Zenith Beauty Salon e Watama Community 25 happy birthday go out to you Zuleha Said Haruna oh Lady Z Beauty Salon
Lady Z Beauty Salon. Eno ewo tema community 25. Entiene DJ Omalion say opewase me pa. Onna nyanko for the more the sound manam. Ni say entiene wa wude no. Twede ampa yakopon tena nim fa nkyere wo. Zuleha Said Heluna. Wo ya djuma. Ewo Lady Z Beauty Salon. Ewo tema community 25. Na ko ponton su pack ese fa ngu so na ontina nim fa nkyere wo o ma de powers asu bia so no e bi mra ne sra bem satanfo no tu su sampo a nyakopon emfa hama ne power no mapempem na o men shira kese na chede nyina nya wo dia enti happy birthday go ask to you Zuleha Said Heluna we ya djuma ewo Lady Z Beauty Salon no watema community 25 happy birthday goes to you once again and wafanya kupon shira opa we every DJ Omalion Chen anope ya nshana ka ya de kra dwuma de ne yade ni nyina esi ha ne mu sei me yakopon ya adoma next week ye besen hia mo fa chen se nenso yantumi anya live worship no if it's a prophet Samuel Okamba ye no na ye worship pa na ka ba hyehyɛ so pa na nso nipa obo organ de ma ye no ne ho dodo no kakra ntwantumi ama yenkwa so amfa pa bon fanta na chi Ebenezer Kwante we ye member e the Church of Pentecost Cantamanto Assembly she old father mase anope me chia opa anope ne se bebo organ de ma ye na nso ho dodo kakra ntwantumi ama yakopon sare no mpagya wate senior anope me sorry so na nchia kese nkoma o Sylvia Tewia o papa da form o papa Mr Tewia o da form we de ye chere yakopon cheche busuani nyina we wa unia be masaba anope nchia nkoma no Madam Dorothy ene mi madam fo ba kope Agnes Tewia nakopon cheche mo we pa ye bom pai se yene tamu du nso a baba tamu akine nyina ye de odada abodom na yakroba pechi kra inde no pencha kese nkoma Sylvia Tewia Mindford City Central Region anope me de wase adunyu gu eguma ajo tatasa ekopim nondu ba DJ baba betnase no de jumedi ahodo aka ndi ato awo baba onyom sai ne jumedi ni mo de pasa no manam kwaso na tena ha no musem ka sevre ni kwaso na DLFM 106.9 edi ameje so eye Nhyiraba Kwadwo Sammy bi me na metena mu besom anope e obesom Jesus jumedi ne so yakopon ya adoma kwese se ne besen hye from adopa no nsia ekopem eye nonkro ne nontu makra mu nyina bye bye Okae onwanwanie se onu